See, yeah, I know if say, we'll change another month. We are in October, we are entering November to December. Now, Sompa, I want your friend of Sompa Chedie. Now, a yama kunafo, only be any yanka. Na Sompa FM, ne Sompa TV. A bassy ya, your fans are mutia, shayin, your bam chain say. Nipa bako nensan so nyame ani eno nti ne wo bia kakra bia o kasa obekọ children so mbi ukoye ukrani bia adoye na wo he osika wo de koye adoye suante e say oh sika yi we de emwa enti now they are show yesi e kan nyina bom ene ano de ne ebedie nom ne ade nyina ne ebefra nyina na emre ne duru ha ya koye wo madoye eno nti sentoma emo anwa tomato paste no ne sadi geisha no ne toilet rolls no ne sa ne mani nyina o de ba Sompa ha no mo a bibia be koso kama 21st clinic building him already shira wo se watu sa na mo na say sika na opese wo de boa so a number no is 0598 559 802 0598 559 802 Terra One Media and now Blessed Foster Idin Beba no Sompa TV ye wo ahwa adabraka 21st clinic dining erade nka ho so be ye Ukraini adoye Ebaso gidi. Na the ebaso no eye women of faith omo annual Thanksgiving. Wo yini ni adazoa any women of faith at the second annual national conference ebaso. Na tie me Jumedie nyame ahyeda asra ne ngo ewieye bremu yi sisi ade mia ma de nyina wo hinini udi agro nkom bi obehyew no na nyasa agro su no odi obia wo mra nyame edan adoma chede a ode ama no adi emre na so se ewurade ni wura ebon mu na ewurade ni eduma ne dosuko na ewurade ama ne dosuko nso eno nti nyame ya adomo a my time of fruitfulness jumedie a ebaso ewo eye great hall KNUST eye ohinini adaswa a wo Sompa hanumu ena nyame amana ni suade hu se boaboa ma nyina wo Ghana no onfa gidie ngura wo mumu no no awurade obetie won sufre de opɛ ye funa wo ba de ye ohaw ne amane ne kode na bia no nyame ya adomo a ebaso ewo great hall on the 8th of November 7 a.m. sharp KNUST Prophet Amofantwi Henry ebe kasa dwumadi na se na me benam no so adan ahita semadi opiese Esther eba be tonyom abena mponsa enso ba be tonyom sa maami ono na to enwuma nye nipa nyina na enya ne seye Prophet Pa Efrin Kranba Apostle General Moses Osen so ba dwumadi na se Minister IBJ so ba tonyom oye worship kese pa Odre Japan so eka ho Sanuson 8 November ewo Great Hall Auditorium KNUST Business School Auditorium Block D. Oh okay KNUST Business School Auditorium Block D. Sanuson Business School Auditorium KNUST Ura KNUST usane afsoro hono ofro kosoro hono ma Block D, a honor Jumedi no ebaso. Woman of faith,
The Lord is our victorious banner. And you won't frame 8th November. Yenko Shiani Yehu Radi Abasani na many ye. Jabira Bank PLC. Yes, say. Yenu ni ayibia se wo do. Eni se ma wa dwuma tumpon. Eni se ye tre wa dwumam. Jabira Bank 2022-2023 best rural bank in Ghana. Yawa Joseph Meso Asepe. Roman Hill, Adesheman, New Road, Etimetim Abuaso, Bonure, Onye, and a Jabinya headquarters. Now, see, you the new baby, your new branch, Ewo Atonsu Market, Sky, a year high school, Johnson, Honoma, Atonsu Market, a Honoya be a new branch, I just a nipe pukoho, and the other day, no Mokoya Sampalone, ye the Sabusia Yaba. Watch the open sika 10 times wako yinema, and the IABB, Obehu Yenia, Yabaso. Name of Kaiser terms and conditions apply. Wabapa loan, a man yanko mumome, Mamoya hairdressing, tailor, seamstress, nomne, bakery, near wine, near Sunday man in our purpose, Yamuka Mumna Mumbra, Yabba or Bapa loan also Sakabi. Your savings account, current account, fixed deposit, interest, and also dosupo, microfinance, susu schemes, ahodo shares, and comfort of 50%, open senato. Beka the winning team home, our Jabin Rabank. Your number is 054474 5856. 054474 5856. I don't pay any active point for to change comabas this year. Na yeba de akabia ye de atoamo so ya grace wati for no ahefo na se ne brebia edin komo e wo yenum ene yese ho no ye guso aye ne saa se ye sorry a bi hwehwe yese na nwumre nso yese twede nyade a etweto a ye beye na odidi nso didi wie nso afi nso horo wanum na nketenkete na aka no nyina emfiri ho na wanum no enna ho saa nketenkete no o kan me yes ade ne pa for quite some time now. Yes, we didi wie a before nwumre me pesti kra no oh who anum na say opigua na who say udidi eniema wo anum pa, but many people don't do it. We are no anum so because they are me bathroom de men sakra. Yes, I see to say my hands are clean. I program anuma pigu just about 3 times. Yes, ya na eboa pa e na say ebin so awo fie na say udi oil aduane a oyi wo mu na say obinya warm water kakra bi a kafa fawhro anum fawhro na oil na beda asenso no na nyina emfiri honom na onuma da ho kama no bi so no wa whiten also ye whiten no ewe ye no anche amanese no e san change color o didi wi na de warm water no e wo horo wo senso a ana wo e wo horo wonum ani nyina be fi honom na wonum da ho kama enum horo no o didi wi a ehia pa na be nso be floss no e ye so de dental floss e be yi wuse ntem hono na dia keka ho bi hono aye na bia kohye honom na wo ni nyina afi hono mo kofa dua bi kofa baa bi kofa prae bi e de ya mesra ha na akoti o gam no na asia chinam no na e de asem foforo e na abra untu be he so de dental floss e be ye na wa ma o nan so aye ntinti a o dentist honom acha 6 months bi an be ko dental clinic na akwa cleaning analysis scale and polishing no na bibia afiri honom na wanum no ada ho kama na de wo se won fa wo se no enye bia no na watimi e de aye e ma ekwan meda ho so benya enum ne esenyare because enum ne esenyare ne ya na edoso yi da ori ya e go how e na ebebre wo na ene koma ebedi no eye yesen a emform eyie eye malformation of teeth. Okay, de eba ema yesen no intim emform eyie no ne kama formation of teeth na say was no baby and say is baby o say is no na ankusi ho no asante force wo faase no ha ya na ebi eties do bi so no a obeka ne sensi so no intimi ni nyina intimi so ise na se bi edikan ne bi edikan but o kan so o say o kan so efiri akiri na o say eso de no emeto efom de no na ebia ne ebia nhia kama ha say my de ahwe ha na je say o how bi ewo simo nti formation of teeth no ya na eye ekwan a so no fa so a ensisi ye ya na ebi de ya na ekoso eye say obi ho no a osua no ne oral health no na wofo na momani anko ho yi iti bibia na de church nanum bibia na owe na ne se no so fifi no mo ahwese ne a ekọ no e na nkwa o munum o monsa ne so no obo nso o mo se no ya na intimi na ho na peja ya
open gum no hon ya na edon so hard bo say o nyina na emu no ebi na ya na formation malformation of teeth no say eba sa na o bite a embite o we sa de kra na untimi enye sa ni na eno akofa asafofro de ababo say intimi end digest ye na edo how na aba wo system no mu na eba sa nso a bo say etimi edo how foforo nso eba wo digestive system no so a ya na emo aye kra na tooth deformity malformation of teeth yo na hodo ya na ebi say teeth ni shape no ense se enye normal shape no bo say ebi son ana say ebi esua na ebi so no a senior e wo say online no intimi online ya na say intimi say saso yi na we si ha na ne structures senior e wo say ne structure no tie no say em form kama no bo say intimi em form ye ya na e ba say ya bi won de ya na cause say e kwa esen no fa so ififie no bo say emfifie na ba bi akosisi ba fufuru bia na e do how ebre na de ya na e cause ya na ebi e wo busua no genetics no ya na ebi wo busua bo say busua bi ho no a o mo sen for so nti ya na ya bo so na mu a obetimi enya bi na bi so environmental factors no e bi won mo a maame no enyem no o lake nutrients bi o lake vitamin D bi e won system no enu timi e basa e no bi maame bi so won mo a onyem no osmoky se osmoky a e ya na e makora no e development no e bitimi e ko affect ne tooth formation no smoking no yamuna se osmoky na etimi akọ affect akora no ese no ehihye dubo so obini no na ne sense de wose easy no na entimi ensi dental formula na nhye yes na entimi anhye na edo how na abran bi so ma yawo na wie no ya na ne jaw ho no ya na e ho no misua enti de wose enfifi mra na ya na entimi enfifi mra enti space e wose nda ho no na special wisdom teeth no ya na intimi emba meshe ho no enti se gam obi so na gam no ya na yare ewom yare no osua no yare ewo eba na gam no mu a ya na ne gam no ni ahodi enti ba bia na esen no epie na akọ hyehyɛ baabi basa na edo how na eba je ba ne say what do you do to help eya na yetimi treatment ewo ho abi wo ye orthodontic treatment say braces no okay bones or the braces ego so hyehyɛ ni para na correct no ye no correct na kama obi so on mo a baabi a ebisi na ense say esi ho no yetimi etu free ho no mo a na ne se no etimi ahyehyɛ kama edo bi so on mo na sen e was on the Dracula see ha obi esen development no sa na eye see where the kawa yes I don't know shape no na isua development I sharp yes in there sa na o we sa de kra no ntimi nyusa ni yi na eno so e de oha hofro na do so betwa x-ray no na ehihye mfiamfia hodom na eno na yese ni teeth no ntimi amfo me ye basa na e de oha na e basa o se no for so a ya na kwan be down say bitmenya bad breath na say halitosis no because if finish she we simu a wo brush a untimi brush ni ye na eno so ama oha e de abenkwara no say omnya halitosis na ya na e ha omu yi pa wo so ne na hofo ni diagram na o ka se onu nya ntokwa onum kankan sa na abunsa kwara no na ha no school mkura de ne na enye kwara mpanifo nso bonse timi etwe ne ma bibiri ekwachi nti behwe se be ma yeni akọ enum ene yese ho se de be ya nsesan bia ehya se eba so ewo enum a behwe na na se woseno na a change color na se woseno keka ana bibi biara ekoso wo enum wo simu a wonte ase bi twitwu se na wonse muja eba ni nyina no ba active point dental clinic ye behwe na ye de ho dwuma e de ama na se ne wo se ye nyema na woseno entimi enyina bra ne bia no behwe na ye de ama your branch no Kumasi was Santasi de nyame e ben ultimate radio Accra Jolu Presby Junction ye ben Caterpillar Road hon na hon so your branch ba ko e wo honom ka so Crispo City e ben farm depot sunya we abrosa na be koko bodra about oboase dunko aja na konka road honom so your branch ba ko e wo ho se hwudwuna sana de chef filling station atako achempem ye ben western transport station honom no oba e bi edwada kosi memene da no ba no wotwe ekosi anwumre no nsia oba e behwe wanum ene osen ha obi a osen atu na peso nsia oba e bi sia ma osen no ena se bia wusa na ekobo ade so ma e change color e de ya oba ni nyina e be treatment de ama na ye percent for e de ahye so ama na ho ato ye be nto ha obi akọ so e wanum e wo sim bia no o frɛ number na ya
554 0554 571 571 779 779 0554 0554 571 571 779 779. Looking to follow your social media platform ni nyina so now question bi and now comment bi a obusa ya ibi you are no na how bi na ekoso wo num e wo simu anti ase no fada ni be di ho active point be the CP. Yeah, to a dwumadie so e wo ha no mo a na ya tonsa afre Dr. Isaac to 4 doc empom to say Dibia boko the nyamiase no pe wa krachi ni pa sa na no pe de watwa me so me more tie one of the and what dey twa me now we will kick you so the over asa ho na me be na me enwuma na wo bo you know to bo asio lumba nyom no ededi pa ade ba kwa ye generation ye nim cry or train ene abotre ai sad ni ni kura asem from the who fade a wonya nyada beba o chen anu ba lead so ye hwe nanim na samre de Cement Vital Herbal Mixture Precare Natural Powder ni nyina da doctor de betu anim me ni akwaba mo chancellor to say oba de na daroma o de nkwa ache asedan Kennedy sa pepe mami complain bebre mami tio yo chancellor we da CP one ahwefo ne atiefo nyina yankopon koso nhyira mo pa na ye ka kire obia say ye de ne pa e de free Pemsign Company Limited Eddie bro bia the bia betena se ane aka kire say ye be mu ohunu de hia pa o say wo ye se nipa se de be ya wapomden so betima sisi ne ho so ye na enupa mienu a ye de abadwa so no din ne Cement Vital Herbal Mixture and then capsules na fe Precare Natural Powder one hwe TV ni de ohu enupa yi capsules no ne mixture ni nyina ne krami sanupa yi ene ye kamfo de ama obi bia wo haw ewo ni nompem obi wo haw ewo ni ntinimu bia no sanupa yi ene beboa na ama wo haw anti wo se da bia wanum nuro sa wabre watete aha sa no be pacho ni nyina no edrowe ene betimi aboa de enti sa ne se da bia me ka se wo num edro a ma edro na wo nom no hwese edro no wonua ni nuro bi ebetimi aboa na ama wo haw na wo fam no apomodin a unya no de ne be ya wo betimi na wo num edro no de nso na wo betimi aya ebeboa ama wapomodin na timasisi ne ho so saa bro no ka se nsan deteriorate eno ena hu hia se ubenya edupa Cement Vital Herbal Mixture ene ne capsule si na afei wa free numbers no a da bia di tudwa no wo free pe nkomo a ene ubedi wa akire no akwankyera hodo bi wa akire a ye de be ma wo na afei enupa dupa ba akom so a ye ka da bia ye ka ho asem no ene ye de ne picture a akire Precare Natural Powder sanro we mienu nyina no wo nitric oxide ye ka se nitric oxide a nipadua no no wo so onya nitric oxide se de be ya be ma untini mu atimi ada ho benu ka se obi wo hana ni ntini na ye plaques sisi bia ni ntini mu adeda mojafin srade adeda ni ntini mu nti ma moja ntimi ni afusa ni nye owo poor circulation of blood basa ubon se mensayem titriti minayem titriti ananse acheme ne de na pempem fom obi wo kra otia wo de ne na sisi abosiam enso onte hwe obi kra na sijam enso onte hwe obi wo se medum na sisi fom a se mitietia fom so enso na won na mabosiam se kobasa na ya oha pa o cells na wo no omaduane wo so omudie nyina no moja num nanso moja ne ntimi mma ho nti be den ena sa feelings no wetmenya eno ena we so ohia agan ene Precare Natural Powder no beboa ama nitric oxide netimi akoyi ntini mu nyina ma ntini mu ada ho ama moja na wo se ekoba bia kwa ne ba bia na timi akọ tubon se menayem titriti mensayem titriti ni nyina afiri honum maposo ya me ya ni nyina be firi ho akọ ama afi me kasa no na bia wo den de sciatica ne how sciatic nerve na firi wo to ase a kosi unanse no
ɛhɔ ɛna problem aba hɔ bi a ne mu asisi obi wɔ hɔ a onya diabetes no ebetime lead ni to sciatica no yeso onya diabetic nephropathy ɛkyerɛ sɛ ne nerves ni nyinaa no ɔha wɔ hɔ nom bia honhono bro beka sa inflamed bi so ha mu asisi enti ebasa mogya ntimi ni afusa ne nkɔ hɔ enti wo se da bia na complain na meto ase twetweme pa ɛna me nan me ya mentimi fancy form me da hɔ kra na ne aboei me pacho saa o ha ni nyinaa no Semens Vital Herbal Mixture ne capsules ɛna fe Boakye natural powder ni nyinaa nse ye numbers no wo be fa numbers no afrɛ ni enu wadi hu nkomo na bibia e kama ama wo na wonu maduro ne ya ka tro se ye nya duro no nko a na wonom no nko a wo se ye ma akwankyera hodo fa wapomoden ho ebi fa wo nuane dem tibro no ka se lifestyle in general den pa na de kama no den na da bia wonom den ntade na wo se anase niema ben na de sresra oni padua no ni nyina hu hia a wo se ye ne odi nkomo fa ho afa wo ye ne to nchen sa waduma asem mu de ka se Pimsan Company Limited obi anim se Pimsan de job training de kwan e fa so de ya adwen ne ye nsa e de ye adwuma de ye ne kire e wo Ghana ha nti ni nyina no ho akwankire de be ma wo obi kura anim se niema bi wo ho a ni kwan se wo ye ni nyina wa adwuma ye mu obi a wo so wa ya mfi aduasani nanso da bia no o complain wo sisi da bia o complain sciatica adenti na onyan sesan emfam ni nyina no fresh Semens for e wo number we so 0244 718 557 0244 718 557 and I said 0241 604 702 0241 604 702 Ofreya eduro no be bia ebi wo bia e bekyere wa ma watimi akwa akotobi afen so uye nto nchen a bia watobi na ne nnom no e na wo de problem ma ye bekyere kwan a wo befa so a wo benum aduro yi so ye oba so ye bema na meka no na bia wo ye oba ya ka kyerɛ sɛ we hormones nyina wo fam wo hormonal imbalances me pa kyɛw e basa o how pa kɛse pa obenya pa no e yo menstrual disorders na sɛ mfitikomu how na sɛ wanya saa o how bia me se bibia nka chi ma okra enupai Semens Vital Herbal Mixture ene ne capsules no na fe so Boakye natural powder no ebetimi aboa na ma balance bibia e kama hormones na e kama ebi amekan wo de ne follicle stimulating hormones obi so de progesterone obi so de prolactin anasa wo de ne estrogen enti se udru menopause pe wo se na ho flashes na ba na me na ho hyehye me nsa ho hyehye me hu de menya me ho yira me pa cho sa ne ma we nyina no sa ne Nyankopon aye no se aso ba no e wo sa hormones we nyina etimi ba na be boa oni padua na ama ni padua na etimi nya hoden na so de ne nyina no e kofom e sign wo nuane bi a wodi esan wo lifestyle ninti no ni nyina no wotɔ agan na wotɔ Boakye natural powder na afrɛ ya ye nu bedi nkomo afa ho obi wo ha edidi mu ama sabi mema hormones kra ye frɛ no testosterone no ne de na afro kosoro pa e ma no testosterone nanso minimal e wo form nanso testosterone no level ne kosoro nti amase ne niema o ye nyina na se mema esu ebi aba ne mu ebasa mfitikomu benya haw bi te say dysmenorrhea ni dane ebeba anasa o de ne amenorrhea absence of menstruation obi busumi miensani afenie onko mfitire me pato say basa na aye o haw pa hormones no na edi nyasa no obi so on ma ne de ne amenorrhea o nya heavy bleeding ni bleeding na na say ne mfitiko no moja no say de si bana ya na no den pa basa na aye o haw na aye am sihye ti won se kakra be osmani su brime me pacho kona kota agan no tonsuo no totopae no na to Boakye natural powder ne fa ka ho wunya bi na de obeya nsa obefre numbers ni mienu e bia ne anu ni nkomo afa fa Boakye no scry san o two additional 2 numbers bi o ho a we no so fra ye be fa ne anu adi hu nkomo na bibia ye kama ma afa so hemorrhoids omo kokoko no sabi da bia wo de ne de bia betuatua wo to kwan na no anasa wo de no unya pains yaw pa untimi njaw na ye me pacho e basa na aye o haw obi nso de ada ne rectal prolapse o wa na ne kokobu yi aba ni nyina ya agan e na obeto fe mema no
so be ma ye mre e wo mpam untimi mfa nya hwe a mepacho e agan any prickle natural powder okay ojonso na ojonso mu pa ya prostate e wo ho mepacho ni nyina to eduro ni bi wo oba na nka wo ase a edupa na any agan e na fe prickle natural powder ni nyina nso obeto no wa fa ye numbers no wa frɛ ni edi hu nkomo na bibia ye kama ama afi mu amowo o how bi pa kese pa wo de kobo ani asisi na oda ya be pa 2 minutes ni 3 minutes no ni nyina tu twa e de ama e ya gan e na woto no ato prickle natural powder na kan no number ni 0244 0244 718 557 0244 718 557 That's 0241 604 702 0241 604 702 Yakasa Gaya chance I say to say and one no Siemens Vital now to your Moncano Peno. Now Charles Kojo Fosuno Charles Kojo Fosuno. Just so Uber so Boakye no abane nchen. Uber say utie nyum na wo de jojo ho na wo de ji wani ano abane nchen. Ope arechechire ano abane nchen. Uber say upeja unyankopon ano abane nchen. Anope ne nyum we. Aso obi a chese. Obo ba bi sudwa na ba bi obo ba ma bi sudwa. Na aye na dwen se chese. Asa de ode wo ye ope se o chese menti bi dada. Charles Kojo. That look bad for you. I don't pay my people come over bar. So we are man watching. There's a mini baby back. A giant for your son. I will never trim the book. We did be free. What our bomb is simple and I'm a branding poacher. Hey! What you for sweet? Oh, Charles. Let's go for you this morning. Befadi eneni atie na obi ani beto so eya oba ye mi hu atiye e ma reflector oba ye mi hu Kojo Fosu oh he's a legend philosophical obi opedede enanka ele weka se we nanumu asem nanumu afu onkasa di ba otrotoa but the bomb no have to trouble alo bobi di asem beje ediana ba
Makuma ha. Oh. Odoni di eni ho akodi makuma. Hey. Oh. Okoto. Ah, Okoto brefi. Ah. Asem na aba. Okoto. You really don't pass out the accident up there. Asem na aba. Emanu di enebu na di obetra wo. Hey. Emanu bu na di obetra wo kono. Ewa na mata mo di ebu ko ho. Answana mama bu. Okay, yɛtoa so ɛwɔ hanom anɔpɛ na yɛde nnwom no twagu ɛma na yɛatena se deɛ ɛyɛ nkɔmmɔdi soronko ɛyɛ nhyehyɛeɛ soronko ɛne sɛ yɛhwɛ nsɛm a ɛtwagu computer placement no ɛho asɛm ayɛ bubrugyaa ɛno ama Harun Adrisu minister bɛka sɛ the CSSP is not working well. Also Chiatum. And I think sir he has shown leadership. Son say MPP Ubu called the beba excuses be. Also the computer placement system is not working well. I will review it and see to it a BCBU. Or say I will for be na be soon on the office. Nipa bebre na ya place woma ayɛ right. Kwalani bi wo school, ebi kura nya school. Enra registrations a ahyase wo schools no. Maame fo no bi tisi ano mo homete. Ayi me be nya school, obu also aye de ne koto damango oye aha yesa ye ni day. Ye di bi mu ko school a school for the deaf any senkedo. Akoye niema bebre. Let's hold forward for the new government because I quite to say a buying for bar near my baby. They will be so fee say, why did you take off those people who were in the computer room? Because one change you on man community system number ye. So our government winner takes all system no so. And then you buy the nipe ban so. It be more so fee say no na kofa we nyina because if the old people were there, can we see? They are done for fee says the new system. And the new people ne kugu ho na omunhunu and a corruption pa atiegumu one more omatua sika ansa na omanya admission ma omama fi we no awofunu bebre kikam say na ne free SHS no ase ne say eno no eda ho no mo OSP ni Attorney General say they are collaborating to extradite Kenoforiata. Some are also saying say why not sending am tamaklo ade no no dey Yaman judgment in absentia. Only the extradited man be the prison. Now, as of Oferiata, is it because we're a political opponent and questions are being asked? NPP NDC polls. CDI for the Abasa Kennedy Japan lead by 46. Global Info Analytics also say Baumia is still in the lead. Yay! Dr. Tufo. Reverend. My ancient summer DJ, computer placement. Attorney General and then OSP and afi MPP for that. I'm saying what we do for us too. Oh, yes, say your before the end nam ho apaso. And you want them about. Omo nam na ho apaso ti. Yes, and I you who am omo. Oh, yem pese beshi. But I see the ambedijo. Yem pese beshi. And yem pese betwe se kan say Muko chabi. You could chabi nti we de beboa na ya kra. Motu omofo. Aha. The special safe. The Reverend make us sound say say na wa wonim no. Say yesi ye beye oman. Amanyosem ne ye. Na mpanyifo so bu bebi say the otwa sanonim se na chiachia. Aha nti mpempin de bia wo de normal begu akwamu be hyehye normal pa wo wadwene mu ne nsusue mu de wonim say ekwan trene no anase kwan trodo no so na onam na so de ogina chire no onu behunu say oh dabi senke ye ni say ya ye de fa bonkuma na ye de fa ni fa eno mom na bebo nti tembia no emfa ho ne majority awo no tembia wo hia the opposition a dissenting viewer ono no ebitima twe agina baabi na de bia so betimi because ade ba ko e ha bibire mu pa ye sinko fancy
just say ade no on the part of the party. Part just say you know obi wo tumi a see e be sekira ka no kra kire no ye nya da because obi a person didi wo tumi no nti ntro na e betwa wo saa nti when you strong you know opposing view or no betimi put you on the right path you are just bound to fail. And no nti na ya na NDC NDC aban ya e woni NDC party na e wo say ye ba MPP asemba ye ka bi enye say that reverend ke de ke egukura nke pe wo musi obi anto nsan hira ne busuefo nke egukura na nka de bi ekoto aba na NDC na be wi ni ke pe nanso ye ne sa enye yi yes I nipa bi e be ka no kra kire na aban no anaso be ni enya bi na de bia ye say ye be sing praise say na be those in authority no will have mercy upon us nti omo de ne de ye support wo mo ne tenete no mo na the woman say Dr. Baumia, His Excellency, as Vice President for 8 years, he's a force. So Betraka say MPP marketing no ton pa now atrona yi na yedo. He's omo kosisi no. He's one person. He has been well marketed. Even proud to obey vice no. So that boy random meeting no. Also, no, those you know series of lectures about court proceedings. You and I were not there. That's right. Some man in United, no man. Ghana for who no. And all project my who say the economic messiah. And some man there. We ye free man ye. It nipa trimuno nipa bebre. Oh. Afena Brian ne Duchum ne Kennedy there or no dia boa honorable Kennedy ne say also no see obi a no no allowed na he has stayed vocal santi or no so na mafo edi no eno na aboa no na yes apart anka we had done the like about me bi o Brian mo be mu na afi na mafo hu okay afi na nipa amafo tie o mo nsem Ghana so ase wo ka wasem a enye hwa na eji o that be it takes time for it to simmer. Yes, me heard to say they have a solid team. They make us a solid team. I heard microphone map you muti na person me heard Brian the champion. Yes, be NDC need to know about Brian the champion. Me had about yeah manager no pie what he did with the co elite. So who say sika wo monsem and me come mum near ready and develop co and no more business summit. They are building their own airport. And he say if you have such a person or you don't underestimate him at all. And the business side no say win leadership you know or ideas. Dr. Educhu or no who say bet me the here you bet to here say bet me the education. It me peso so the next 5-10 years may pay 100 engineers. And why is idea no so? This is a brilliant idea. Yes. And you never Okobo some chia you know engineers in kwa. Reverend say if you are engineer womb here or why here never cause wow. You bet too. It is you know kwabna a Japan on me offer. Also one wonderful a mind. It think I heard some kofo nyina but her system na o see na. And kasa also maybe boss to make obi ade nkiem yenya na fair na ko obi a ale wo hu ni say fair ale wo hu say favor hwan me hu ni say dey bia favor no Dr. Baumia how ni say met mama series of normal my ya me hu ni say favor Dr. Baumia when I hear omo conference omo so one advice one candidate nti ni am on nko type in that perimeter say mo obi amfa no na amana ko fa ho wa wave ewie ni amana ko kasa abra almost submit almost forms for almost social media platform obi en why telecast any there onu kwandru honom MPP official page near their toso when your national executives no regional executives are openly omo declare omo stance campaign ema such lipan na oh yes I no ma we nyina reverend ya to abani wi a sa nkrofo a obo omo buga no oh hwese omo omba be do echi ohun so omo bobuga but they are not complaining. Sam Crawford Brian is seriously doing his campaign beautifully and opekra me twa nwom man omo be so Diana nwoma bam tim na me twa omo ba akra nya ha ne be wo ba bumaniche enya say wasam kra
Reverend ya na be wo Kennedy nipa second youth ni ana omo budget Kennedy so ye be wo second mo omo kasa we normal mo ye nyina me dey ka me say omo kọ me pese say say UP unity why UP United Party aye unity afrafranto nyina be ye United Party UP say bugafo ya wo bo mi si etuwie Reverend ye kọto aba na say unya who's area bibredi abufo be ko UP o mo kwa join the UP hwe say eno ne umpai ba na Debbie because you go join the UP now I feel like UP no mo be build the structure so e dey mo kwan wa enso so ayo de ahomte be ko o de ahomte be ko because ye kọto aba na aka kyerem say register e de kọto no edin e wo so ne ayi no memetimi ma ye normal say be ye be favor one candidate and then you ba ko two regional chairmen national be ka so omumbongu na eye moguo yes bomo chiche frinsu ase be ka kire so dan chama wu reverend enyina chinyi the governor the captain himself abeka abronye so won pe wa asema wo be yu dia film now be ka kire say enye no credit edi say sa no ye wie ne to aba na e be ti say you know send info dia be info ye one year you can disregard or more research. I'll say Baumia is still in a comfortable lead. CDI, Center for Democratic Institute, for also say Abana Dane in favor of Ken. I think I wake up may fa info no analytics for no. Komo di nke buy say o lead that I think you two no win and can we news. But some komo we ne normal ye no. Ube wie na omo mbelu na be yo mo say esisie bi. Wo say omo o afi omo to the still officer o insist say sisie bi koso and ye two omo for say omo ma in the level playing ground say the be ya we are ombenya a united front no media because enya sa dia ebe haje UP raise to the power UP plus Kennedy kwa plus Brian Kwaka ho plus Duchu plus me say yeah baby all right babema adobali ni say do salamu alaikum wa alaikum salam now bom to say amani boko former MC asokore mama muje die mu afu sane na teke madabo bibia boko na se kesi polls aba be the Baumia still leading info analytics. CDI says the tables have turned in favor of Kennedy leading 46, Baumia 39. BBC 44, BBC Baumia 39. Mokamp, Muti BBC, does it not shake you? Obane. Yes. Mami jia dog say jia mi bina watu tubu Hallelujah. Watu tubu ni bia. Watu tubu ni bia. Afani wedi free. Kebi mami kebi amamu. Alo. Kebi a police nchewo. Nti wakabi eye. Omanhene. Yes. Global Info Analytics ni omo ye pulse nyina ye de. You see consistently ka de bia mba me ka kire say Dr. Mahmoud Baumia no a ye de na ekon. Enye ze bia de na ekọ keke se ne ho bi na efe wo. Ana se dabi ye de na ekọ se o mind ho no te say situational report ye gi feel de wa feel wa bada e de afi no woko. Dr. Mahmoud Baumia oye Nanado Dankwa Durani meet from 2008 ekoya till 2016 a free hon obeye vice president from 2017 till 2025 Omanhene MPP ye bebu omeyi from 2017 till 2020 did the course so through 2021 2022 from 2017 to 2020 will be anti because none ye me koso kwapem say from a bonne bo mu a hit ye hard Omanhene hwe sabre no asanse mu enu nyina ba e kwan ben ene e fa so empo
yɛtumi yɛya yɛtumi fa mu a kɔpem sɛ yɛtumi ɛfiri mu sɛ yɛbɛnya nkyerɛmu paa bɛfiri Dr. Mahmoud Bawumia ɔmane ma yɛ kandini da sɛbi first no ɔmane woni me yɛwɔ me wɔbɔ mpata train station me mada train mu da ɛwɔ na me si so me busu afi wɔbɔ mpata so kokoɔ deɛ na me wɔ but see ɔmane me babɛyɛ assembly man pɛ na musa da bi o pɛ sɛ ɔyɛ humble a wura manwesɛm afei na nneɛma ɛsesa because it is expected say once a woyɛ leader no ɛwɔ sɛ wonya emotional stability bi to swallow nonsense nsɛm bebree bɛba w'anim ɛkwan a bɛfa so a wobɛgye atom sɛ yɛ ɛsɛ te sɛn sɛ ɛbɛsɛ wakoma sɛ sɛn ɛwɔ sɛ wonya abɔtɔ because the back stops with you ɔmane Dr. Mahmoud Bawumia one person look at the least provocation ɔno mmom ɛna wobɛhu kwan a wobɛfa so koraa ne wayɛ dɛ akasa because wonya obi a leadership wonya obi a one ɔwɔ abotire two sɛbi nimdeɛ no ɛwɔ hɔ ɔmayɛ one of the cardinal principles of leadership nimdeɛ yɛ one ɛwɔ sɛ onye obi a sɛbio ɔmayɛ ne me ne wo kase ɛna biribi a yɛka ne ha yi ɛbɛdi yɛn ho adanse ɛkyena sɛ yɛbɛtena ha ka biribi ɛnora meka dɛn ɛna ɛbɛbɔ akyerɛ me ana meka ne sɛ meka ne sɛ so wodwene kɔ akyerɛ ansa na wakasa nti na anytime I pɛ sɛ leader the leader no you should be the last to talk because you see ɔmayɛ ne wo spokesperson bɛtumi akɔgufu wo aid betumi akogufu wo betumi a reverse ne nsɛm ne ba wo kɔka wan bio okay so MPP aba behu bibi sɛ yɛbɛhia sɛ yɛde Dr. Mahmoud Bawumia na bɛkɔ obi bɛka sɛ somebody ne call 2024 yanto yes 1996 as the ɔmanpanyin dada akofo kɔ yanto ɔmo antɔ no ɔmo tɔ no 2000 Professor Mo scored 2000 for Antono. 2004 ya Antono. 2008 ya ton. Safo no am rejecting on one ton. Nana do dan kwa Kufuado. Ya de ne ko 2008 Ghana force there be 2012 almost said there be 2016 almost to Abaman. It's just John Dramani Mahama oti akunya so ne. 2016. 2016 Ghana for rejecting. 2020. 2020 was your rejecting. 2024 mo sa de naba. Enti de ye ka nyina ne sɛ ensem bia ye ka fa Dr. Mahmoud Bawumia ho bia enne ope achi ope ano ope atutu obi a Ghana bia edi bapa no adanse sɛ de edi kan papa no ye ma no akwanya ne obu o meya Ghana befa no to mapa efra amane enya afei ene ye bekwa kwahya ase afiri ba bia aba party ni nyina there is a general acceptance obi kaza ase 1992 ya dubu an na call 96 amfana ko ya de amfana ko yewe ni se ya we ni ya za de kofo call 96 na ehun se sa to an so be yi ni 2000 ya we ni sa na party na ba be hu bibi se Mahmoud Bawumia de call 2024 ensem bi esisi ye nyinara obi bia bedi adanse a party upio Omanhene ya ye leadership obia ne de obeya ebeye ne de ene de enye ne de Dr. Mahmoud Bawumia Minister of Education no Minister of Finance empo contractor bi kura sika o call Minister of Finance a wa nya anye kura no ni bu betumi afu aye campaign kura tia MPP okay me MPP ni mento ma LDC so mento mitifie enne safo ni nyina no Dr. Mahmoud Bawumia nanti a o nanti na chopa o pa nyina ne se o kai won se eye no kure ye nipa we are not perfect but enkoba se bibia esi ye bia ni ye gitum se bibia nkoyie
because ɛyɛ ɔma na wɔkyikyiri o bibi ɔno ma ɔbɛyɛ nipa no ɔbɛyɛ adwen ebi ɔno ma nipa no wɔnyɛ adwen but ɛnkɔba sɛ adeɛ na nipa no wɔnyɛ adwen nɛ no so ɔkyena ɛso aba paa sɛ nipa no abɛhu sɛ na saa no akora adeɛ na pɛsɛ ɔde ba kora na me ne wɔnyɛ adwen kwa na yɛ ade pa ɛno ne adeɛ a ɛna ɛbɛdi Dr. Mahmood Bawumia ho adanseɛ eti deɛ yɛka nyinaa no sɛ global info analytics o wa ɛyɛ me de doctor osi ɛna yɛ skimu ɛna ɛwɔ sɛ yɛma level playing field one chinchim ne nsa agye bibi me na oka sɛ Dr. Mahmood Bawumia so wate asim wada ɔyɛ campaign papa yi ɔkɔ every constituency a party mpanyinfo a ɔmo abɔ akɔkora a ɔmo te dan mu a yɛwura fi wɔn ɔkɔkyia ɔkɔsra wɔn nyinaa owia obi a sɛbio party fo nsa o nipa asomasi de ɔboa yɛ ɔkɔsra saa nkorɔfo no ɛhyɛ wɔn kura ne wɔn kasa ebi nso kɔ a ɔmo deɛ ɔmo sɛ daabi because obi pɛ sɛ or aspire to be a presidential candidate of the New Patriotic Party also who the ntia was or criticize President Mahama and there was a criticize Dr. Mahmood Bawumia de bia Mahmood Bawumia o ma bani Omanhene ba ye tiasia say want I was say too early saying Oma 100 days 120 days promises no no timeline wama bo share na o share no wadi so no keke kura no utumi criticize no ho Kennedy feels fine that is for him Omanhene look party any abre I'm telling you can do your noise you can make noise on the flanks but the party has decided and the party says Dr. Bawumia ne beba ope anoa ono ne de ne beba because you know what Omanhene mako elections ba se efie nipa sori no totobo bo inter within masa wan hwa be hye won akonfo because they don't see but mo cheche fi nsu ase be ka so odanche mawu a yendi na chine sanso ne ya until 2024 say akunya boa ka se wa yi mframa yendi na chine ya until 2024 say omumu bia won ya campaign ya ankoka say MPP lose election 2022 no Dr. Mahmood Bawumia or a candidate onye flag bearer abra we ko election na NDC for bankrofo bi nsem wo mo ka ya against MPP e de campaign no alidu nkomo na yedie and you think the party will just sit aloof and say who say the party has rallied behind Dr. Mahmood Bawumia say the party has come to realize say ya nhwe yi a ye de kenten be konsuo yes ya be say de kenten be konsuo because anya bia no Papa no has demonstrated say why ripe to lead over to me aye okay eti a level playing field obia kopeke in the forms kama obia nya kwanya obia we campaign obia nam obi tietia obia fa wo so obia any campaign mom campaign no na obakura emfa because party no say Dr. Mahmood Bawumia na eko. Thank you. Okay. Doctor, placement system. Mami Brown chain. Minister ya adwene na afi so ye jitum amam for bomb so bo se mama sesa omo ho nti na akofa saba that be on say obi ka chere say even ye buy in a single civil servant ye yina education ni placement wa no ha and no na ke betimi edi san komo no okay but political appointees there definitely I know the year no the from so be any na the woman say the edi kan no ye the chelpa and ma awofo ne school fo nyina e no ma nko senia omope no enye easy me a bia ba manim ne bia na ese me ye follow up wo ya na akosi boba so na enye easy and they nyina akra and I had a call from one of my lecturers back in the days in the university or say na ye ne ba
ne ba baby e de na koto no ye we free region no mu kra say far away nti ko hwe say betimi anya moa na nka just enso no kra nya easy obi so na just ye na bo case ya or not ye putu eja any any day nti nka ye no board because from a putu eja to Tafo day in day out there a bedding sikasem kra ne and so just say otwea na ntwinti all these are challenges by na enya ahogro so nya ahogro so nti minister ka say ehia say ye review no na yesesa no ma na ye no ma yi a edika na normal de egu akwan mu no kra na ma hunu say enye ano keke no wo ka no ade ba ko a me hu ana ye hunu wo this current yi hu ne say nipa do na epe the grade A schools because as omo na all the facilities omo na obaka say omo wo teacher for omo ye akunim enye say BCD no omo ni teacher for but omo who say there's some level of motivation bi was ha and there's pride wo ho no na omo na wo facilities ne bi wo ha or science lab and so test tube kra bi no ba who grade A school only sa academic fully equipped fully nti abaye no ne minister session my ne say no B schools no ha ye be upgrade na ko A na C so aba B na D so aba C ni nyina say infrastructure hodo no mo mbe hia e be ma adesua akoso na akoso ye no ni nyina no nti enye say ye hwe keke na yakana sa na etwem na afe na so na yasa aba na yasa bi suicide no ye one na obviously say hunu say even data entry at the junior high schools no JSS ho no so also bebre so enfom so bebre so course ho nti ho no so education ehia say de ma omo ne ho nkyerɛkyerɛ ne ntete a ebema the see afi no nsensi biem no ne nyina so aban so yes anoma nti they say me sat man me wo Polyme Junior I say or Tamale Teaching Hospital or friend me say oh Tamalio near the ba beto manso oh school me refi school ni day near say ni day oh from Tamalio oba manso no yasa be ni day and you say boarding crowd ya sen kosin ko be fanasa near say ni day oh ndi sa normal way nyina challenges me say ye keka na say ye keka challenges ne dia awerho an ye be kai awofo and I said na wo kan na be pem na ekro bi wo ha wonyanya school ani nyina so ye yi centers wo ha omo address all those challenges nti say up till now obanyanya school the centers are still open and they kuma say akọ KTI ho they are still working nti ye be ceremony so obanya school na otutu anamo na wakọ honum say na be yon betima place no but the woman say aban ye normal say ncbm ye be sanoma even you hunu say even schools na say nipa ne bi e wo nkro nketo anim na even having internet access to even log in no na and also a challenge all these are normal aban hwe say e be sesan because addition de when sua de nyese school ye nyina nya akwanya na ekọ bi a ka oman reverend yen say nka no pe wa frɛ mama betena ha o ka yen say me ne honorable me kromu MC ka yen say ye te hey that's where my home me MC no ka yen say nke ye te ha na me ne nyina as panelist nti ya wo form nya arehemu because se university no kra wo SS no na wo ko university no utuition ho no kra ban etimi afa eka ne bia yetu a ye de o musika ese mo back say teacher training no nurse no no class no first year no so aban ehwe free sanitary pad aban so dia ba ye ma o wo school mo so no ehia say o be stay in school na bosume akwantu o mo ko ni sa obu ne ma ne ntena fie ni nyina aban ehwe omo di dam nyina kra so no aban tie o musika se ne be yo metima ntena school yes I know my we nyina no se nipa no from JSS no went me anko SS na sa benefit ya me bubo boso yi onya nti be hia se
sa adantamu na ewo ho no from JSS to SS no you bet me running it smoothly me kai say esha ase 2005 mo fi radam ho no na mo jenga bi ala mo bo papa kokora bi o say computer no be so o che no computer or hwe no na wa che no because the crown in the first one the crown in the fashion no just say enya de wa enne no ye pese obi awofo bi so be sori say computer you sa pese o che no enu nti na minister ba ye gitum normal anko no se ne ye pe no ebu a means mean kan ye wo hwe ministers ne abemu panyimfo a omukra ma nti enye se bi a wo ye mobrowa eti ba bi nti na wo ba nya kwan no akesefo no kra no efa omo nti system no na ye se ye bibia na ebe nya ennan page na so nti mo fa nche ye mani nsibiem se na ya ba ye ka se reset bibia and ye ntimi metra ma na te say this is the first time I say first time esini na ba en ye hunu so na ye hunu da bi add OSP there na answer na no ma menchia Madam Christiana Agblevo Boakye Christy, good morning to you and Mr. Smith also Boakye Chichere and Patience Agblevo aka Mawina the entire Agblevo family mo papa ne mo mama abusua ne nyina wo Boakye anope mechiamo Christiana Agblevo Patience Agblevo Mr. Ablevo Nemo and Hokani and Mr. Smith, Mechiamu Nina, Vigili Samoyepa. For OSP near in Kaho. People are questioning why not Sedinam Tamaklo but Kenoforiata. Because Sedinam Tamaklo has been tried in absentia, jailed, and yet the government is not interested in bringing her to face jail term. Rather, Kenoforiata, yeah, accusing Muma. No court has convicted him, It's like your interest is so much there. Is it because the public wants it and some said the public is interested in that? Oh, that be say Ghana has say ade amaya catch pa amam pempen so I send command to ni ndue no enye si ni nipa o mu ni nimde ye wanim de for pa na mum pese minkumunya ene etrimoden ne proye ne katasehye ena ama yintimi nduru pempen so a ese eduru nti se yenya obi a anase yenya institution bi a ono ne so purpose ne aim nyina ne se ne dadwene osore anopa bi a de odwene hu nyina ne so obekun tia ketasehye ne proya we all should welcome it ese support no because ya anya ye mine say o he corruption index ne perception index how do over the years over the past in the decade no it's getting worse ni nyina na say nipa ni gidie wo your system ni omu ni gidie ni nyina say wo di nipa akosi ho say onkosom ne man no ekwan ya obefa so obenya no ho ho a enu di ne kura na bi mahun enu na ma bi mahun say politics is an avenue is an employment just say kwan ya baby obi wura obenya sika nti bi mo be wuram me wo university the student leadership they shall say I nearly gave up with because even at the student front no say the students they are corrupt no one of the professor Bako in one meeting Professor TC Fletcher okay me say before that you shouldn't give up so I'll give you up a whole generation now here those of you who think say you can do better now and stay in and make the place a better place for the future unborn and no only are they motivating me mama because the student front no cry no omunya kwanya sika this obedi no ne dubious no maybe omobeye no nti saa nkofo ya na enyina no de abewura yi nti we anya ni ni institution ne mra be guide against such normal na de bia e ba bisi edadem ne ya complain sa enti say OSP ne Attorney General hwe say yesusu say yewra finance minister sika bia bi kwa say sika bia bi kwa say ko tia wotia ye nyina ne tia ne oil sector no that your that shell ni total amun
omo ho no sika e fa ho ne omo sika sem no eto no GRA aban so wo hunu so yi nti enkofe adwumaku a ometimi a check ne hunu sika e fa ho ne yetimi agye omo eto a ese agye ana ye de contract o de koma obi company adema in SML omo kro omo nya bi da MPA sukra omo hwe sa nkrofo yi sukra se omo wo da mandate no omo wo da yi no ho aka de so omo ye enso utua over 1 billion edema omo eno na fortest ye hwehwe mu omo ayi na ban no kra gitu mu se no ma ye fish nti yen cancel yen suspend this the whole process na during Nanado's time and omo suspend it nti OSP afrel na senka be yin sama no a enka samre a ho atowa woni nam America bontin so yi a chen die enka utiri mu fire reverend unsuro kobiri so kesa wo ba no abeyin sama no bi ebi de ntia me meska de ntia me tua ye we ankodi me botom ankwa say and no man ka we asem de nasem ko be na na that say espio no be ka kire say odinipa na to red alert nti here extradition no so no untimi enye ne sa akwa esa o present a docket no e dey say wo di asem na nti esa o docket ni ho yes e dey come US court no mo gitu no mo hwehwem no mo hu say enye time na wo time nipa no lemo nyina so bi nti na apesa wo frɛ nipa en na echina ochina echi mompa mo ne na o asema nkoma oni edi die wo enye attorney general de ka say me pese finance minister ne mrawo na me hwe ni nsemu OSB na akoye you na wo kwan aben wo ni sa to me aso na ya si akwan wa wo so fro obi ni yes ye beboa wa ti say na wo sa ya si akwan ye busa na je say na answers o de ma 4-page release bi o de aba response no wo had ya to me say e de amafo nsem o kan say o yes na o mani nyina na say wo de be kata no ma so just not nim say ni pay wo nya ibi we ntimi extradite no say hu hia say de no be ba say hu hia say be prosecute na why in the first name what said the whole process as okay mamemra halidu say do halidu Omanhene the kind school placement sanko fu we on LDC on ka za so kwa form Omanhene mu nyina mo ka ho bi ya ka kire mo se sanko fu o mo tenchen ya o mo anu de o de amamu hye wonsa o de kenten be ku nsuo ya ga kire mo wo de titi wo man kan kire wo mpere ha hin na me ne wa kan sa asimu tawo na wo ka wasa bia me kan na we de na wa wan Omanhene institutional memory is very important say ya no ran ene ye toa so a enye din bebre omo ba ya no mo pam obi a ho doctor say ena yi civil omo pam obi a ni ho say I'm telling you me satan no omo ye say ana aja aswa say magada ko fo no makwa ye wa jaze ye say obi a ni ho omo pam omo nyina no mo ni nba foforo aba say na beko na onim Omanhene ene ya no pe me ba no bi frɛ me sɛ ɔti mankasim ene ya ma ne ba school ɛwɔ na vrongo de ɔhya no wakonfo ɔhya no wakonfo na ɔyɛ dɛ unim ye ka kyerɛ Ghana fo sɛ sankofo wi free senior high school no ɔmo mpew hwɛ we nyina mu ye nyina ekɔkɔ da dwon omo pese omo frustrate a awofo no ma awofo na be ka se ade ne kwa afo no ye mpebi omo se aha omo an ka so omo be ye ne a enye sa pa Omanhene eye den ene ye obi ye fa obi every man kasim ene no ko na vrangu day school okwa den ena me ne wo ka se NDC for ma grade A schools that eke e won no mo nya me see yeah dog
Sa. Oma chama omo. Who proof in this? Me proof ne de ekoso no kubi. Ya va kwara bi anko school for the deaf. Omanhene dwe. Ba me na dwe totobo. Asa se. Me na wo kase ya sesa anu. Omo se sa na aba. Enti ya frustrate na wa ma won sa so sa de no kra me nya mpe bio. Omu wi a oba beka che Ghana for se enye ye ne ka yo ne ma wo na na omo so omo mpe. Omanhene. Enra Ozeje mensa kan sem bebre za o TV a. Ozi kofo tueska. And it's true. Kofo tueska. People are paying Yes. pa. Adan na metua 20,000 na me ba ko Wesley girls. Adan. Free senior school ba na me ma mienu na ko wie ye. Me one kobo mentua bi da. One kobo. So ene se me tese obi fa sa tibia we mu a e de na menka Omanhene enti Ghana fo ye kan e na manti ne mu akwanya ho akwanya wo ho akwanya no ne se 2028 e kwa kwato aba unyame ncha de MPP e kwa kwojia 31 January ne ya ye kendifo ye Frank Atuni ye de Dr. Mahmoud Bawumia ba obi antoma no bum na ba Mahmoud Bawumia ba SH placement ye ne de ba yo se bibi wo mu a ye ne enim na ye tese no what bibi say da na grade B schools ya de upgrade no ya de akọ grade masa hete sam me be si uso a ankehye ne ma they say ya omuti abamu ya propaganda as omuti opposition NDC for utwa nka bu anu asidan we a minister of education problem aba ye kana ye be upgrade ye mpa anu tie ye be fawe wo ka tire ye dai ye tuwa ba ma wo se asam na wo ho no pe ho pomasi bre wo se wo be reset yes ya ditum reset de na enkoyi no ma ne ye ena Ghana fo ya kwa ye tukọtọ na fo wo Cote d'Ivoire wa ba bi eja dem enu kan ko wa anti de si wo garu edi reset no eno no so nkrofo we no ko se ka apem ni bibi asai na okaka bibia no de abasidi to dollar no am akwafa $1,150 million aba be show up no 1.5 eno artificial no a me ne o ka se enu achi metal cement 42 no 115 Ghana cedis 32 and 90 cedis eji are reflected eji Omanhene ye de ye nka se putu onhye nemom ye besre Ghana fo se akwanya wo ho akwanya no wo ho 2028 yentu ni bumu enfama Dr. Mahmoud Bawumia na obehye niema OSP why no gongon bita oye de gongon bita obodawuro na hudim Omanhene Omanhene me no wa ya tukwan nze abochi ko security bi ono a unhu omu in fact Canada me no wa ko security ko hu ne he e ba ya wadu ho now they say we are special prosecutor no enye di ketua wo e just wo waduma wo ye no on special occasions e was say ba bibi mu a e was say ni bam nemom papa yi obayi eba ya sisila abnada pa hey tutu ne sere ni abasa sisila abnada pa me ni wunyina bedi adanse Omanhene wunim ne pa me ni sisila abnada pa mami woye o sha se ye adwuma ECOWAS eko EU eko UN eko ye bedi minister ebe ye MP ebe ye edi sabi okuja to abla kwande ye nua kuma ye fe ne say Sami Jamfi ni awo
enti maami $1 million enti obra wa bo nyina enti oni bi papa yi so mu ye ekosi sei yesi ne hu son ekosi sei wa senko maami di keke ne hu son so sa sema o be kan yi sa kan furiate okofa sa cathedral won sembae the Lord and Tuesday then o mo kan jisika bia enyirai nanso hwe nsɛm a o kan kamia sɛ nsɛm a o kan nyina odi bua ka furiate kunfo nyinara no ejina cathedral so de do no ejina cathedral so enya fe no mo shift afiu a asɛ no a na sabi o man ukọ keka saa nsem ewie papa no no yare o obi anim so kwage onfori ata ebi nivetin e dey na nsi ye invoke sanja se ye be yi no okoye ko si sei ye tumi kan ya obeduru oba na hwete sam so OSP wama one age no mi so benya problem yoku eji na OSP no omo asembo ne popa o kai se Charles Dubu an asemba yi the same Charles Dubu an wa to dan 27 wa ye wan wo ye kronfo wa wie sika say just monitor proceedings na hensem a ekoso ni aka na yo ni asewudi basa NDC problem omo benya ne nsem omo kan ya ba omo tenchen MPP for nyina ya akronfo ora buy almost $21 million $21 billion bi she MPP for botum e wo se ayi nyina de ba monko famra eno ne etwen monko gidi nyina famra enti enye bosirim kan wo betumi aka no yo na mom sabi even the animal kingdom they are lost sansem no a wo kafa nipa no be prove no e wo court to say yes hallelujah we sika yet you prove me guilt you don't prove me guilt or pronounce me guilt out there in the court of public opinion then we are na yakosei na yabasei enade attorney general was one no akwa with charges against the third accused it is the third accused you know dia dance here ama aya when we get to you cross examination that is where issues will unfold. All right. I was here for propaganda embu o man. Okay. NDC should be careful. More propaganda embu man. Oh, many propaganda. Yeah, far propaganda embu. Propaganda. Yeah, pass o man ye di and then nkwoso and I hear. All right. Say honorable tie YMC. E ba invite nana. There be. So when you share you invite. But why be so there honorable? Evan Sapon, you're a teacher at Rokanji Presbyterian Experimental School, Old Tafo. Boakye of Sompa says happy birthday to you. And a fear Omanhene Yaw of Pechi #1 from Asumadu Dakwa Soa of Kespi Media. I was here for Medimusiha, Honorable Alidu Seidu. Always no dull moment with him. And also Dr. Isaac Tofor, NDC Ashanti Communication. Doc, now appointment even take on count. Omo Helen Tem, or Equasi or CB. Sebi, politics, yes, Kobasi Nipano, defend the we just see you. I want more number, Beata, now or more number. I was therefore, yeah, they will see. I'm also say a day, a year full time. Emba betrase no de atoa mo so yakramo